Nakajingmi kubor halor kajingtmu kamigalaya Industrial Development Corporation MIDC bentiet ya kejaka kabadon kumbalaispa ekari ha siang Riboy District badban kala industrial area kala penlong yau MLA ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ban kendo yau James PK Sangma chairman ke corporation ban wat ya kajing shisha halor kani kata ha kasau tarik ya yang araja arpusan. Habakran sikilat pathai kubor uba Adelbert Ulaong bakumu MLA hun menteri tang na kabenta ka constituency hendrai na kabenta kari kamtam ha kabedai ber ka khendau ka siap nolor kata Ulaong ru banakaliang chairman ulapen pa bakam dan EA kum kata wadi kadu chairman jongka MIDC Pak James Sangma wadi ex minister pemerintah di chairman ban kli ban pan jingshai hatu kadai ne em ka jingsisha ba menlai tarik ngi nakaliang kawai naka association kisang malang jongka Riboy District ka bangitip pada ka COPS CORP ka Confederation of Riboy People tinga haban ai kublai nakaliang jongki makilong bapingor bat ngaken turu yaki baginai budin kanun sukut na patang steng nanti tinga lai hoi kena keren po ka newspaper mo po perkubor kila pathai kubon lai ngapat kumu waina plengki amalie ngamhun ya kaban shu trei ka kam kumang lakula repo konstituensi banum trei tam teki isu lan kimat dan jong konstituensi lai kam tamru ki isu badai jong ka jaj banrio badai jong ka state bat kam tame ha ko badai bat kalan isu moka kendo ka siap ka bangitip baki ong balan is life mo ka kendo ka siap kadi gajingim tilada ya ka hok ngidu no laning syakni no ka ipat ngin pankarman nam ta kalawi ti halo kata kanongrim ngai kublai nam ta ka cops ya session ki bala sim kia ban ngit scam ken budin kinum ja lentino siteng ban ngaku memeli kade kamera mjong apat bangan ngamut through official mo ngan haban ya ban ya kendu la kade ni amata ho ngakam perkere ke jingtho ngawan da ban don ga discussion baru chairman ban geli la kade ni am ke sisa ba ka MIDC kala acquire ya ta ka kendo ka siap ka badai laispa eka ti nakaliang Pak James badai chairman lapan pau ba kampat kamdon ei kum kata ti kata di kawai ka baar pat kalong ba ngakali hatu nakaliang MIDC hatu elsewhere hapo Riboy District hanunu ki banta jong Riboy District lani shiki wei pat ki banta jong ka jala jong ka state hatu ki laju thiet ne em ki jaka lani kila acquire ne em yaki jaka mo ya kendo tin rei layo yang kejubab ba ucaman uang ba kampat don bat kam badon kum kata to kata di baar tiga balai tengah keliru na ucaman ba hatu ka MIDC ka UNM ka fund napo ka government of Meghalaya mo ban thiet jaka pan acquire land lakadeno no ko panta kumbaw panpaw nakaliang Pak James uang ba kampat don so far barkiki ada ibet naka level jong ka MIDC tin rei ngalai keren ru manong naka level jong MIDC kan nu ta ka fon pendon rei ki ong ba ki por tu blalet jong ki snem babun tu blalet hoi ka don kata ka acquire of land tin rei ya manta so far san snem kampat don tinga kwa ru ya ban wan pan tang kata ka jingsai amar ko mali nganum hun ban sura ki isu tang po ka assembly dengan haban beteng nomor po assembly play bun sin ka por kalingkot bonsin ngimyo ya kita ki isu ibon bang yo banyak keren tide halatan nongrim hapan ya ban beteng ban wala kadi sabar jok assembly tikani kabang ko pun paulo ma jongpi ki parlok jongki press and media mo bro ar ki print bar ki electronics aku pun pau bagani kadi tang ka first step ndai ha swa ya ka ban ya second step ka third step ngaku ban ya through proper channel dakalenti krang bakanum ya lambak lai ba bangunum syai lambak laru ya ladi ti ini bang kuat penpau sepiki parlo press nomor ba hak bedi berkecakahi minumlah ya kaban ya pen oh namang lai manakani poka state assembly budget session berasudap nakali yang government ladap ka ai ka assurance ba kanum ya cakmat bat terjing temu hang bedi balantan tidak halor tanong rim ka ba ni ipat ya kajing tho khubor mencising tiga dia terlalu ngasulong kuslai ngasulong concern kumui responsible concern kum win apalagi legislator
lor tanong rim ngawan mani kendu yok chairman jok MIDC paling jonga ngada ban pensai banga ngawan empty handed mo ngaklamora nu jingtho ani ngawan show verbally temani don ke discussion ti henry ke discussion ka 8 pau kumang 8 pau pi mentan makalong bit no ti kumtang mong ifi ba ngadon ki pat ki plan kabangan haban ya second step third step mo ka sinjam ko baar ka balai jadi lor tanong rim ngawan son pendep hani sinjam ko panikong mane kendu dengan sale pat nak jong kamram haki por bagi sing perawan Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya